Šta ima dole? Ne, ništa. Šta? Ništa nisu. Gledaj ovaj nešto. Šta je ovo žuto? Ne, pojma. How about this? Znači ovo je dvije basican. Popravljaju. To je vjerojatno kad su prskali ovo gore pa je palo na stranu. Pa su onda ostrugali pa su... Oh. I don't like that. Šta? Da je plafon. Ja nisam znala da tako živi, ali nije loša. Ali nešto su radili. Gledaj ovoga. Toplo je ovdje kao vraga. Samo gore je toplo. No, vajde. Šta radi? Pa zavali se dole. I onda se okrene i onda je zaključija. Ovdje je jako toplo gore. Malo toplije napoje, onda ovdje ti je pakao. O! Ja, ali znaš da ovdje nima. Daj da vidim šta je, nemoj da zaključiš vrata. Ostani gdje si, Dorkan. Stay. Stay. Hej. Dođi ovamo. Pa ti si ovo nisi mir ni rekao. Šta da su stavili dole? Ja. Ti si to video? Come on, Brian. No, Casey, you stay. Šta je meni interesantnije to što niko nije, što ovo ništa nije bilo zaključano. Nije bilo zaključano. Bolje ovdje na ovom mjestu to. Trebalo bi. Nemamo metlu. No, Ima nešto onaj za auto. Ne možemo da počistimo ovaj snijeg. vaj. Pa meni smeta. Gleda ima ograda. Mogu da se naslonim. Ali nije baš... Aš. Hoću da očistimo to. Zovi samo nju jer njoj je hladno. Hey, come back. Don't bark.